Indo-Burma Shugnu Road Thingjinkhre Koko Mina Sinduna Handakta State Asigi Tongan Mafamdagi Lakpa Miyamna Wahang Taruk Yauba Cheron Pisinbagi Khongjang Desamgi Hanigi President Mayengbam Somozitpu Hatna Bahonarambada Chenabasing Puthoknanaba Demand Taraduna Indo-Myanmar Shugnu Road Tha Asigi Kungataret Ki Ayuk Anganbadagi Hauna Youth of Pangal Tabigi Thomi Singa Thingjinkhre Hokiba Ahin Nong Yaidagi Lambi Tingbagi Khongjangadu Makoina Taliba Demand Asi Fangiba Fauba Chathari Hiramasigi Matangda Manipur Lengangna Karigi Tumina Laisilibano Haina Suhangli Mayemam Somozit Maikay Adongi Yamna Tangwa Mahire Lusingba Mani Handaki Kukiga Maitega Gimarakta Tokiba Lana Duda Maki Mayambasu Hatok Pi Krabani Masin Manau Kakta Pokpa Mahakna Mayungi Awanungai Punamak Tungoina Tamlaga Ifalgi Mafama Mada Asanba Yum Waina Ahalaman Singi Matung in Namiam Gitawal Tauraga Lakibani Mahakna Kanada Kari Lalami Haiba Putokadabani Mangonda Kutaram Libasing Adu Masana Kangna Lale Haina Singdurakadabani Madu Hek Natriba Makhaidi Makoigi Matakta Mijeng Jangani Somozit Kumba Miyangi Khanja Balusingba Ama Aikoi Pumna Mangna Ngakna Tamgani Haibasi Miyamna Kangbiu Hairi Chief Minister gi wafam da JFD gi paukhum CM gi wakhalol lali census ki mang da NRC tawgadabani Ratan Kumar Chief Minister Yumnam Khemsan na handak census loiraba matungda National Register of Citizen NRC update tawgadabani haina phongdokhiba wafam madu miyambu lana lamjingbani haina Campaign for Just and Fair Delimitation JFD na phongdokre Mikok Tibagi Tabak Paikhatringai da NRC hana update tawgadabani haina loop asina amukka hana taksilakli Wangkhaida leiba JFD gi office ta pangtokhiba paugi mifam amada loop asigi organization secretary Longjam Ratan Kumar Haiki Census amasung NRC haibasi pandam khena ba tuan ba thaurangni census haibasida leibak asida leiriba mafam pumnamakta masing thigadoribani leibak citizen oiba natraga oidaba thidana mipum khudimakna missing thibada yaugani thawong asiga manadaba moongda NRC ga legacy data amadi Citizenship Act 1955 ki makhada valid documents sing amadi legacy data da yumpham oiraga India gi citizen masak khangdokadoribani NRC amasung census hantanaba mari lainahanba chumde haina palduna mahakna haiki Chief Minister na handak census loiraba matungda NRC tawgani haina phongdokhiba du miyam da samamnaba pokhalagani JFD gi pakhomdi kumja lisingani kuntreta gi hauraba yai haina thajanariba mikok thibagi thabak paikhatringaida NRC update tawba haibasini Manipurda hoji wairiba tangdu leita da fiba masina maram moiraga mikok thibagi thabak paikhatpada khudongsa da bakaya marum mayoknaragani hoji wairiba fiba masida mikok thibagi thabak paikhatpada Arabadi achumba masing fangba ngamloi illegal immigrants singna maram moiraga Manipur gi wathok asi thokalakpa maramna NRC update tawguna mitop hana masak khangdoknaba honagani haiki Manipur Yaona North East ki Lanhouba sing lisingani kunmapan fawbada Loisillagani official Maoist laksinanaba sizinaba khulai sing North East ta pusinba hokre Leibak asidagi left wing Extremism mapungfana muthatnabagi pandam fanglaba matungda central government na Manipur Yaona awang nongpok lamdamda lalhaubagi irang namthanaba akhanaba thawrang lokhalagani haina official sing na phongdokre left wing extremist na sokhalaba mafam sing da mathau toramba security force nen pumnamak Manipur Assam Arunachal Pradesh amadi Nagaland da thazil lakpaga loinana kumza lisingani kunmapan fawbada lalhaubagi iho pumnamak mapungfana laksinana ba honagani hairi April ta kungamapan da pangtokadoriba West Bengal gi ani suba tangkaki mikhal amasung July dagi August fawba pangtokadoriba Amarnath Yatra loiraba matung Central Armed Police Force CAPF ki personnel sing nongna mafam hongdok hongjin tawbaga loinana awang nongpok ki mafam kayamarumda mathau tawhanana ba thawrang tawri sahi asigi tangkhai salakpada CRPF ki Cobra Commando Battalion for Resolute Action na singba Guerrilla Warfare gi training ningthina fanglaba unit sing awang nongpok lamdamda mathau tawhalagani lalhauba namthanabagi matangda center na akhanaba mijeng thamliba Manipurda mine protected vehicle sing thunglabaga loinana kodong thiningai oiba mafam singda sizinaba haure haina official singna phongdokpa laikre
ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯨꯞ 13ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 9, ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ 3, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ 2, ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ 2, ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ 1 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2014ꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ 914 ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁꯠ 5,593 ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 131 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 212 ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2014ꯗꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ 234 ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁꯠ 51 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 931 ꯐꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯝ 10 ꯁꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯐꯠ-ꯋꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁꯠꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯐ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 114 IDPꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 518 ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2019 ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 292 ꯔꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 518 ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯔꯦꯁꯋꯔ ꯒꯣꯁꯥꯃꯤꯅ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ITIꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2019ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 59,939 ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 10 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ 163 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠ 3,000 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 218 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 218ꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝ 8,963 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ 2,493ꯅ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯈꯔ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2018ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ 53ꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ 90ꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ 300 ꯁꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯨꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯥꯡ-ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2023-24ꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 793 ꯏꯌꯔꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ, ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ
Yomor al-Sakifta Ijaren amuk hana akan mamuong da attack charakre. Report asigi matungin na Ijaren Defense Force na Southern Lebanon da leba kungang ani aduda air strike chataduna yamna sauna manghantakhan kre hairi. Amarom da haukiba irai numita Ijaren Force amadi Iran na Sawali hyriba armed group Hezbollah gi marakta akan ba mawong da kut thongnakre kuthongna ba aduda Ijaren Defense Force na Lebanon gi Yatar amadi Kafada rocket launcher sizinaduna attack thakra hairi. Southern Lebanon da Israel gi defense force chathaki attack aduda Lebanon gi mioi taruk hatkre mioi anina asok apan nangkre haina Lebanon gi Ministry of Health ta phongdokre. AAP gi MP yaukibadagi Rajya Sabha da BJP gi MP chamga 13 sure. Aam Aadmi Party AAP dagi resign tawkiba MP taret BJP da merge tawbagi matangda Rajya Sabha gi chairman CT Radhakrishnan na ayaba pikre hauji Rajya Sabha da BJP gi MP masing samga 13 sure. AAP gi Rajya Sabha da sumnagi MP ahum khakta mangai haure. BJP da yaukraba MP singi manungda Sandeep Pathak Zadha amadi Asok Mital yauri. Constitution gi tara suba schedule gi paragraph 3 da yauba warol gi matungina AAP gi MP singna BJP da merge tawbagi thong adu singna rakhi loinana MP sing adu anti defection law gi matungina disqualify tawgadabani haina petition tawraki. Tara suba schedule gi paragraph 2 gi matungina political party amada house ki member amana party thadokpa tarabadi disqualify tawgadabani haiba yauri. Irana lan lepnabagi matangda anouba wafam kaya America da pukhatkre. Lan lephanabagi matangda Irana anouba wafam kaya United States da pukhalakre. Pakistan ki khuthangda pukhalakpa anouba wafam sing aduda State of Hormuz hangdokpa US na Iran gi jahaz sing da thamliba thingba lathokpagi wafam yauri. Nakalani gi marakta makhata na wari sanaba ngamdana leiringai sairakta Iran na anouba wafam asi pukhalakpani. Islamabad ta anirak subo oina nakalani wari sananaba thaurang torambadagi Aroiba pungfamda US President Donald Trump na US ki envoy Witkoff amadi Jared Kushner shu Pakistan jatanaba khangankibani. Iran gi uranium enrichment program lekadabani haiba US ki demand ga mari leinena nakalani gi barakta wari sanabagi wafam yananaba ngamkhidabani. Adumoinama Iran gi maikaidigi haujik saunariba lanasi loisinnahanabagi matangda maroiba wafam ahum yawba proposal ama pukhalakhi. Hyriba proposal sing adugi manungda State of Hormuz sangdokpa Iran gi jahaz singa thamliba thingba lathokpa masu nuclear program gi baramda wari sanaba matam khara yaithokpa yauri hairi.